Isoviwe, Jesu Christa zanu, workiba pete kelusia suro. Keni dichika sase ri nyo pete kelusia we. Ogo terenu tadikro kelibie nipu rasho mu tsededo tsedi naba mu ogo nu unudo nule ye nipu tsidi ogo tadi hago kelike a terenu Bible verse for president. Jehovah ke krie really ke mo hakipori jatayamo po ungu ke meje po telaje sako chedo ke sasibaya ke dieto jazali go teri no zaliku ke tenya kini 72 no jazali hakilero Zaliku Seratinia 37 no tejangu kilego pershi No
gezedi geterdi getodi ko perdena deliki vitali danu kupo hapete chekeshu ukepenyofa anu geze geterdi perdena asedesodo sietsenu ukepenyofa diko mu gizu tsushe Gizu metuo mu puriche, siro kesiko kesuko zefaba. mu ukepenyofa rofu we zesiko hogi meledio Siki ukepenyo fe, ziye sisha, sitze zie parta. Siro ukepenyofa kunyo pete utyo uri keki se chepreshe Siri japye ukozi, nye si velye mu groye isha. Siro ukepenyofa uko uri nunu temye cheleke ukimhedi sisha Siri ukepenyo fe, puto urinunu temye shisha. Ukepenyo fe, urinunu temye shisha. Jehovah die se tiko chelie mu potesu pie sunu ketio rodi pete chelie We zhige zhang nu zhiko kenyu bie, zhiko nu shekewa yewa. Mu kesuko kapie hanyaru kiko nu shewaya. Gizu petebu Jehovah prilije Gizu nu ketlu petebu popri porhu talije We bushe musu chenye izeru. Odie kashiru su meti tatazo. Jehovah ukepenyofa keja pochela derho pete komho kedi kejauzo pete kezedi Vorlije uko nuketsu porshokye uche keshe Jehovah modzunu utugeke uko pete keze shetaledi tadi kupo hakilido pete keze shetaledi 그거 때고 그 노래바디 보고자는 대자철도매 그 자체 뭐그 자체 그리스도에게자 이렇게도 그 맞서도 해보죠 이거 라길로 아니 보 예수 그리스도 베지오에 니보노 디서케사 데크케사 디체케사보 칼라비효코츠스 니보 보카타 티치오노조시리 해고 마케 그란도 티 좀뭐 도타미치모 너 소코노리 해고미 포포케체케 조금 먹고 발라스체 시디테체 티치노에 해고 본 테자케사 시디 갈루케사 시디 차타 인제전을 사스kel이 칠릭지에 니보 보카타 티운도 니보 해고 마케 그란도 니보 겐디시리 대적게지시리 개소로게시리시리 같이겠네 개시시리 이제게서시리 니부 너 효과 가모 너 효과 맹것에도
no he go go se to zo la he pe shi we no ti che te la ti che nzi she ti che te re no vorn do ti che te la ka zo he go zedi he go ya he go mengo de he go chata wors he go go wors se pe shi we ni pu pe shi we ni pu sa ke me de ni pu che te che no re te ti che ka sa ki zedi ni pu no ti che ka sa no wo ti che talaketzo ni pu non to heko ze heko ya heko mengu se zo voto se ke le chile se de heko bun te ja ki nu ni pu ke pele ke hun ke su ke le no se te ke ni ti che ke sa ni ya han ha ke je pa te no ri te me unni unum vati hunyo ho wis hunyo ho ke ni ke se de ke lu vo we ni pu heko bu there is no no heko kepele me ko lawa heko bu nginu puti pa ta ko no heko ni heko no matule di pusa non ke thodi ne pu ke se kem hete krista gi bataro ke su ke sabo tete ke ma pete ka sate ke su purito mo te di non di ne pu ke se kem hete heko bu ki je ke le ke me dono no se mo ke ni ke no che che no io con ne io con non va de ca che ci hederi ni po che me soro bu rope io con me po che ci che ci che me soro bu tanu che me sa che lo che sa sidi io con bu dio la che no dio che sono re ni po non to che rio mo che io ci ye che hu ha ye Vora ka ta ko shiri la no don ro shaka ba ko ri pa ta ko ze bo ti che ta la ka to la se che ani po pe showe no ngo zo ke che pe nyo fu zo ke la ti che no ni po he ke hu me po ke che ye ko hu ko to ke pa ta ko sempre so we no ja pe he pastor tim ko zo shiri o che ni po no ja pe full time worker ko zo shiri o di con more me bergo zo shiri kroto ke ke se ko pa ta ko tse de he go che the he go ma to tse ko bo kondo ni pu no ke re mo ke jo tse de he go pa ta ko cha cha tse de he go bu ke ko cha cha tse de ni pu ma ke tse ye pu ri tse be bu mo chen no le ke se che ke le che le ni pu se ke me de kroto nze che kroto ke ke se go ri ni pu Ite kasaze de te me kra nyepo perlite dari nyepo no ke koto ke sakrobo ke dalase de bu ya ke hu ta ze bo ke to gonore no ja pipe me pupo ke te se de ka hu pete koto pete bu te ja sidi nyepo no ki to bo rebe o ko tse chi o ko bu su tse to se le wa ke tse bu no re ja bu za ye tse ke to la no jape kroto ke pa to go ke se che ani pu no che do ri se ke me te he ko ka hu no te me kra ni pu von le to tse mi shuni to ke ko re no to go ke hu ra pu to shiri jape go pa to go tse ji de go ma to ma che pa to go bu me ho che no le ke se che ke le che le yo se zaman he ko hu no re te me kra ka tsa me kra ri ni po sho me zede o ke te ke no ba ho me cha mo ta che me ji di pa to ni po ha ko hari se dim pe le sa we non je cha pe ko me po ke se de o ko bu ro fu mo no non ro sho ba ke le che le tie che mo ta che me je zo shiri ro fu bu ko ke chu ke le se de ko bu ko ke pe le no wa pa po no re ta che me je ka to mo ne unni vadin za chen te jeba ke le che ni pu ani pu pe showe no ja pipe ni pu he ko hunu o ni pu ya go son des ko
student Goritus, Jabio Capitogoritus, Nipun Tajama Procapia, Sunday School Capitogoritus City, Okabun Tajahakoha City, or Yoko Nyoko, Nijunu, Tahitar Host Cheer, Oko Yepe, Des Zenus City, Book, Yopo Lucier, Nyoke Peleke, Tomia Putsa, Chidinipun, Med Dollar, Okobunuri, no chakra built the Dikunyopo, Delekevu, Sevo. Kacheke tunore temian still like a moco donore, Zaputs letotse, Nipu no, other Kacheke pen your fellow Kachala, here Kachakalapia, yet you know how Koharit the second Yadon Nipu no, Chipek Zakim day, Yogoka who chendo, Tazar here, Papa, Toko Sample sorry, me Pupo Kacha, Umatomacha Pat, Teko Boo, Mojeno Rushoke Vipo, Lileka sets a preciliachile, Jabia. Yego pastor ni noritus bon ke thodye ke ridye soborde kazasa to ke bahano ha non ro puru pe poket chukale tsde pobupo chamo ke leke me dono hedere ro pu bupo sidi ni punja putse ke se ke no yego ki debo yego ki debo simor shubasi renmor shubasi ni pu no so ko pate singu preso ke la non Niropu people has a deep boo. He was similar to Nipu Hakohan Katoti Sevordi. He got what's a suje. The day he got me Bunduri to take it anyway. He got ni one Masasade, Nipu, Niatotsan, Japuts of Wasalikatula, no Jape me Pupoket to Sele. So someone that gave a short horse city, me Puput to city. But Takabun, Tajapa Procos City, Nipu nor hippie, he got to sir. He got no war, he got Kelikamoche, Nipu, he got Busoka City, Japuts and Letotali Jedi, Yekezek Pat, Tagokezek and Nuredi, Kaketok, and Masato. Jesus Christ, here Halikatos on your put Jehovah Kika, Kumutaja, stay away. Amen. Amen. May your love alone
cái xe trả lý sự biệt trả bù sự cái sự bết tế có như có bết xe như bù giải sự cái điều sự thì nhỉ ở chỉ đó như bù đi xe vào u có cái giá sự cái đó phải lesson nữa prepare cái giá lý đó Joshua xe bonu cái thế nhỉ Joshua xe bonu cái thế nhỉ Potsagi tu bị cái bao liro Israel ko Jordan che cái liye Sisi dua kiser na Joshua mu Israel ko pete sie zilie. Sidi shetim nunu dio Jordan nu kerlie. Sitze uko su chip prakechem hodze sekinu raja cheshe. Tisoja se sie kreta koe raja chego nu hivo. Mu temigo ki sie Levi zivokoe Jehovah nie kepenove dietsi die kobu pieke for ngutse nie kebat chego nunu dioshelie sidi su mezilie size nie koe nie voge dio chau sili dio nie hadze cha haunu vormozo chela siri su ze kepeche tolie
tu nie ke nie ke pe che nu tio le su pe nyo vo he Joshua sie te mi ko ki nie che ke me salie ke kila mo ne Jehovah so tu nie do nu ungom ha to che se dio se sie Joshua zie vo ko ki di zi di ko bu tu pi le di te mi ko mo ze dio se le Sla u kwe di zi di ko bu pi le di te mi ko mo ze dio se Jehovah Joshua ki a the Israel mi pe tem hing nu nu nse pe ja se de se da dio si ze u kwe a mo sa ze ke do dio nze dio zo ke si le dio Siro noe di zi di ko bu ke pie zi vo ko ki ha kem he pu she dio nie ko Jordan road zi ke vo li ze si ta le si ze Joshua te mi ko ki pe nyo vo li di Jehovah nie ke pe nyo fe di ren li ji Joshua sie nie ko hanunu rito ya ke ja u ke pe nyo fe nie ko donu ba che mu nie ko mo zenu Kanan ko, Hit ko, Hiv ko, Peris ko, Girgesh ko, Amor ko, Mu Jebus ko, Hoa tuzo dio, je sili dio. Ki je pete nipu di zi di kobu, nim ho zenu Jordan nu vorda je. Sela zie Israel se ye ko donu nu, se ye ponu mi popo, idi te mi kere ke nie ke dali je. Nipu ki je pete Jehovah di zi di kobu pie ke tio zi voko pije le zi prashe ru Jordan zi kru kawato. Sidi zi kru kier ke jiko te che ponu tada tio. Sidi temigo Jordan je praketo la raja chu nunu tio sedeshe mu di zi di ko ke pie zi vo kwe te mi go mo zi dio she. Siro li ye ki Jordan nu zi tu par di po ke vda me ya. Sila di zi di ko bu ke pie go Jordan nu vor solie mu di zi di ko bu ke pie go zi vo go vor ke solie di u pi se zi prash ze. Zi kru kier ke zhego kru samoda. Mu fefe di zaretan kepe nyoki Adam weke che na diu ke tso kapfe tada. Sidi araba zeke ja ke siye zeke ja nu tsu ke zhego da te siwada. Sidi te mikobu Jericho rtsiza pralie ke vichelie. Ziu Israel ko Gerer ke sonu pi ke jeki Jehovah di zi di kobu ke pie kwe Jordan metso ke sonu tadi te mi ko bu pratsili ke mo che meti tale hawa nipu diwe. Kini di je kasa sedi petego ke lu ke sha se tsia ko jido ni pu so no di vo ke se ke ngu ke ba ki hu puri ni vo ke ko ta ke ba wala uniwe ho mi so mi chi di vo ba ni vi ho mi puti ke cha sie no la vo ke tswa do de ke ze ni pu so ke ti ho no ni pu bu ja bi ke hu puri tsa ke ni se chi ni ten ke tsa se ke za sia jido di je kasa ho ha zedi Uki penefa potemiko ze bazo ke chahawa sidi chagi chadi ke pushna the presence of God with his people. Uki penefa potemiko ze bazo Joshua to tese kuso pununu ker teni. Uki penefa uze bazo ke cha uko ke hupuri pelia. Mu uko susu si. Uki penefa uze bazo ke chala isi ke cha pupu ke cha susu tsiya. Dei hokipo uto upfadinu Nipu uze bazo liro ki di mato chike chobo tsawashi ke cha lembaya. Uke penyefa uze bazo liro ki di chike chobo pudeshi ke cha asike chi leba.
mu nipu uze bazo ke che su si liro ki di sida livika ke che u ke zo ke che su che Catholic ki we nu Israel mi ko zeu mo hovoni ro uko Israel mi ko history no mo hasani ro uko ke die ke chune nu to parke le mais uko bu kana no foda mo ke che singuli deri uke penye fai uko ze to vo ke shinu pu ke we pete zda dinu pu ke sau bu nu bu pie ke je ke zu nu le ke to la uko do zhe ke sha new generation su su bu nu promise ne nu le ke che uko su singuli mo Joshua tu te senu mo san li ro bu pie ke je promise su fulfilled sabada ke che uko su singuli vi Joshua tu te se ku so ponu mo san li ro uko transition nu to vo ke se ha ha shitim nu sheli di to Jordan ro ke vo ke ni su singuli mo uke pa ne fa uko ze vo di nu uko bu Jordan ro krizo di nu mez promise le nu vo da living here deri temi ha ko ha pu ke sao generation ka sao zo shiri sopo uko ze vo zu shi ke che uko bu su si mu uko do ze tsamo sho ke che la uko ha nu mo shili ro uko bu Jordan ro ke nu ra sha chba ke ta se singuli do Joshua tu te se ku so ke ni nu uko za se uko Jordan ro ke ba ke che se singuli for 3 days mu uko su ke ha ba ke tsu tiki temi ko ura go chdi ukem ko chdi ba ke tsu tiki ker Jordan ro no zukru ke zu fe ko siba me che ku so ke pengu no mo li ro le ye tiki zu po water flow po force red thor ke tsa ti po ke tsa se nguli musna season how no Jordan ro che ke tsa how ha cross over tsa ke tsa how ha po season mo ke tsa su puya musna po current zu current to red thor ke tsa uko se ke hanu uko raz tsa di body nu ke ro mo shi di nu uko em halle ba mi che ki kim hi di ke ro how ha chi vo da tie z now re ke to la spice ko kro ke che ke se je uko su si le mo su ti ki z za ba mo su la uko cha to really be mo ri z vo di ke ro kri li mi che so deri che uko vor ba ke z ti nu li ro harvest season ke chla li ye ti u ke chla nu za ka thor ke z ti zum hi di kri li ke to su che vo li ke to su ba mo su na uko nu zi ke ha ba di nu ki kim hi di un no u tsu no go ze di ki kim hi di u kuri no go u kiri no go ze di ke ro zu ha for te vo de ga ke z uko su lady ke nu do ba mi chi so la Israel mi ko generation ka sa ho ha se ke ha ba ke cha ho nu uko ke nu do u zie z mu panya parari ba me chi ke z su tsaba mu uko ki hu buri uko ke le su mu uko emotion su ze ke kelivi ni si ke z po se sha da ni ro uko su ko su ngom hidim hale ba ni vi nzi shi ti chu nu uko ke hua taun teme lu po ke po ho pe te teme me we ke mere tsu si di nu uko da te zi vo ke mi ke z po nu ba ho mi unu ke hu ke ro tsu fa vo di uration ke kra te la do ze ke z si ke ji tsama li vi zi di ke z ke di ma pu nu te tsu ke kra nu le ke mo zi flat ko share ke z le ke mo zi tu ba ke da uko su ko si ngu she mo Israel mi ko experience a holle shali ro ja puri mudi for 3 days ja se ke habadi ker fe ko sisha ze da ke tsa theva zu shi za krubi ke mere tsa ke tsa fe ko sisha ti so par mu po karen ko res se ke ba zu kam mi ke je so ko sang mudi nu uzie za ba me chezo mu su do nu Joshua tu te se ku so se nu u ke pen fe Joshua bu te mi ko ki pushli u ko ki pushli isi mu Joshua vo te mi ko ki pu ge che Levi zie vo ko Jehovah ni ke pen fe Dici de ko bu pi ke vor muze ni ke bat shko nu to shli sidi su me zili isi su che pi ke to uko ke nu do mi chebalo ke chenu u ke pen fe di uko ki vor sidi shi ni ko ni pu dici de ko bu the ark of the covenant su me le ke se nguro ni ko kem nu shir nyo do zili di su me zili ji isi di ko ki pu she Dici de kobu the ark of the covenant how ha Israel me kola zasi significance se ya symbolic se mu ugo havodi catholic ke we no hosli ro
ukobu how ha do zitsekeli mo how ha me GDP to ke che su singuli do ibriko tefu dienu dieti de ko bunum hakki ke che ko bashi su su tusha Hebrews chapter 9 verse 4 sunu ke tengu ke the suna roshabau mu dieti de ko bu pete suna pe da ke chu suna pe ke che li mana pe se ke bau eron the pun thezo par ke tau chiu dieti de ko ke li ti krani pe ripi je isi suna dieti de ko bunum hakki ke chopo bashi ha tusha ha cha se to ke chunguli do ke rio liro mana isi suna pe ke chliu nu mana pe ba ke chapu ke niu liro eron the pu par ke tau eron the pu par di nu alman si ke me vli ke ta si ke che ko to ke prandu nol hu cha prandu su singuli do so she se liro the two stone tablets ti kranigi o ke penyo fe tejo khakesha tupi kesha di sokopi ba ke nguli stone tablet how ha tikrani how ha mohashali ro it represents the presence of God uke penya fu tho tejo khapie temyo ko tsha mu ke penya fu diu pie uko tsakesha hanu su tupi to ke za siuli ro uke penya fu po temyo ko ze to ke su za si tsha manali ro uko to ke prandu mohashali ro uko puno ko rahanu tyoke tsiki mana tsdi uko to lufor ke cha uko se singuli sala mana haupie gali puno sili di pito ke cha ha tison tie uke penye fe titie va kapie uko tsdi uko sustain so ke cha za sibo bi uko buru katyo leke to se bi ba ke chunguli aaron teu bi po pon party pu party possible ke le ha o ke penyo fu ke ko o ke penyo fu authority so o ke penyo fe po me zaba po to po me do chike to po ke ko ni ke cha ni lu cha pra ke tini no mo sli ro sa singuli do mo sna o ke penyo fu her ke shu o ke penyo fu pu ke shu we po thalao zo mu te mi we su hu zo ke cha za sipo mo sna diti de ko bu no ha ko tu pi to ke cha Israel me kola za sini ke che ko singuli di ke me ye tholiro the ark of the covenant was significant ke me ye thosa the presence of God with his people u ke penyo fe po themi ko zet yo ke che za si ke me ye thosa ke ba singuli Mu chapter 6 Joshua 2 te sendu mohoshaliro the ark of the covenant dieti dia kubu ke cha ha vakera utingi di translation liro vakera di cha ya seba ke cha tushe ke cha sunguli musala the presence of God the ark of the covenant how ha ke me ye thotse ke ba pu focal point hotse ke ba Joshua 2 te sendu personaliro uko sunguli do mo ha uko remind se ke ba liro u ke penyo fa Pupie ugo tsakesha promised land how hanu Pupie prapie ke zeki zu no leketo ugo sunu praketo la uke penyo fo chathame zimorsho mu uke penyo fo chathau krime rumorsho ke cha sus pie ugo pengu ke ba ugo sumuli do Tiche ka sa ugo tie tiche ka sa sedeli de Tiche krisedi ja krisedi hisoro pengu tiche punu balo ke chanu tie Prali tan liro Christi hisoro diabalo. Mu uko me uko ke huburi tiche ha uko la ke dio basi shimo. Deri uko har niba. Tiche how tiche ka sazedi haidim hat subodo. Tiche ka sazedi ha he ke chokropo tsudo ike cha leba livi. Simo deri har ba ke chozo. Deri Israel me ko la ungom hat tsike se ke penyo fe. Tiche how hari uko la pom har niba. Mu uko ke lunu pom ha thoke sa chike to uko ma jata uko merely vi mu pelele ki vi singuli Puenu deri Israel me ko bu Jordan rke ja seba dinu uko dodz tsike ba tuidi tie tiche ha ja hat debo ja krisse ke je pi ke to hanu uke penye fe tie uko bu ko dodz tsle mo ke cha uko susu les mo shni uko ke lu ha navigate sudi ja krisse di history die pi ke to honu uko bu uko do tsle mo sho ke cha di so ja ha han tie ke cha su se le ba we Joshua tu te se pour nous que tenir uke penye fe uko bu uko do tsdi ja se fe ke batinu
我给别人非查他过不卡比以色列美国只是没接到我告诉什么好生的吧，这也给real里了，我给别人不他查他是的，我讲皮别，我给别人分不好的。God will lead the way, but we need to keep our eyes on God and follow Him. Kuso kinye nunu die. O kepenyo futo chau tasudo. Deri hipe kepenyo fumo holiday pochatao me zimor shokete susinguli. How han leke bagi uto ufaba. Putike krazade. Lele mo tsile mo ke batiki. Uko ki hubari. O kepenyo futo ochatasudo. Gachatsili is the pupe kravaya, Uki hubris puamichizo. Uke penyo foto chakrasudo. God will open the way. Just pray, isidi ukosus pupuya. Lele mo de tsunaba sunri. Niputo pomedo tsusudo. Gachatsabalichi, isigeja. Utori upuya, mupupi mitsa gets tia. Derek gets a shubaliro, we puke bahoha, but just see the puba momushi gets a do I really understand when I say God will do the work? Just pray. Nipu to chakrasudo get chat samaniji gets a hoha. Pochari city pubaya momushi gets a uto ufaba. Kuso kini nu dienu. Grota koinu. Temi kodonu to he washer. Ukodonu to he washedi. Temi kobu. Nipu dieti de kobu. Kepenefu dieti de kobu. Zievo mi koi su pili di to se de shonaro. Razu chegonunu siliji di to shiliji su medziliji isidipu. When you see the ark of the covenant of the Lord your God and the priests, you are to move out from your position. Isidi English nupu. Move out from your position and follow it. Call to action. Israel mi kobu. Melissa Moshe get a kipo, Ukosinguli. Sala Israel Mikoi Melissa Daliro Ukoi Horher Pabamos de Ki gets a kipo, Dieti de Kobutubi di Melesodoshi, Ukoi Putiu Simo, Deri Ukoi Su Pieto Sedishadaliro, they have to keep watch, Susum Hobadinu, Ukoi alert badinu. Susum hobadi, so melesum uko kerkrinu uko dodzili, surely di tosumor shogetcha susupu, uke benefe uko chatashido. Deri temiko su uke leu attention ukabi covenant, ark of the covenant suki bamo shogetcha susunguli. Kuso dieno moshulio, su toshuzo shiri, temiko su medisu shiri ukobu. So penno kiyevoda hiji gets a demarcation crop kasha 1,000 yards isi 2 nyekini between 3/4 of a mile. She gets up on no distance for kapibamo she gets us singly. More commentators go put some hachak in the losses of puba isi. Temikobu Dieti de Kobu Jo Hulimor she gets a okay penny for Jo Pokemasa Jo Fuker Hunu put distance bamor she gets a poo. Can you only rob penny toraze? Microwave sus mumodalivi, slap kepechiza, put don the gap hobaliro, me petingulido isidi susupuya. Generation kasaha hawe, ukom hakipuri, ukoi promised land susunu vomolio. Chanku nuvodashi, ukosisu simo. Dere ukom hippie dieti de kobugi balidaliro. Uke penyefe, uko kirapo vodashi. Where to go? Uko kikim hedi sunu vodashi gets a how to go there, God will guide them. Which way to go? Isi get a ho to vote to chow. Isi di puna liro hokipo how has never the upi private to get a physical land so sir bimodino ukel hujo sake kedi pupu gets a sustia. Sala kikim hedi ukepena fukem hodzunu ukel hu ha kel hujo kikim he katupo sen hu morshashi Israel me ko kel hu no ukosusunguli. Ukoi kim hedi mi zekeri dil huzo she ukoi kim hedi krimorshashi. Kikim hedi ukoi kemesa temmi poketla. Kepe krili gets a temmi kroba getla. Kim hedil humor shashi gets a chata kapio got sasia. Salahu no moshali ro, uko to voget to chow. How pucha cree, uko kikim hikel hujo, kikim he got a crop of sedi lemor shashi.
mi dono kim hedi ken hu jo kridil hu mor shi su sri thapi uko keshe ke ba su sunguli mo Israel ko how hat seke to liro to accomplish that su tsuni ke to we Israel mi ko u ke penyo fu mo ho mor ke cha mo u ke penyo fu cha tha mi ji mor ke cha u ko su sunguli mo tie u ko ke pele mi ko lari how ha me yes seba u to u kapi ni pu zdi ni pu bu u cha tha ke cha su su u ko su su cha ba ya ni pu no he cha tha shi ji he ki ku cha tha shi ji a cha tha shi ji isidi cha ba ya there ni pu cha tha nguli ke to mu su su si li ke to we u ke pe ne fu mo ho mo ke cha su su nguli u ke pe ne fu mo ho di bo cha tha me ji mo ke cha su su nguli sala ibrigo ker ki ni nu ibrigo ker ki ni nu kepele mi go ke sho liro ham hi sidi u kepele khapie u ke tsu mu u chti shia ke ja jisu me honzo li ke isi kepele mi go ke sho jisu me honzo li ke isi u kepele fo chatha sin liro u kepele fo pom ha tho tsike sho sidi su me jin liro kepele fo me homo sho ke cha mu u kepele fo chatha no to so mo sho ke cha so singuli quel jour ve honu u ko hu fu ke ja honu hi be u ke pene fu gi sene mo ke cha su su nguli puti ke krasa ti u ke u che ke bago u threaten se ke bago impossibilities ko Israel ko mi di no hakki por ha che pilin zo le ke cha sule ke ho me ho ke ba ke ri hi be u ke pene fu mo ho si di u ko ti ke sa honu to pi ke to we ni pu me do sin liro men ni pu me do tsin liro u ke pe ne fe me holi di po cha ta me ji le mo shde u ke pe ne fe u ko mi po ke cha poze di ti di kho ke le u ko pe te guri u ke pe ne fe prabi u vi che ke li mi poze di ti di kho che le ke ta nu u ke pe ne fe covenant relationship ho ne po di tho u ke pe ne fe di tho musla we hi be po gi ba le liro po u cha ta shdo cha ye ke ni liro khu so pe ngunu Joshua temi ko kipudi nie che ke mesani ke krilamone Jehovah sodu nie dono ungom hatho chsdo isi kuso hanu dicha po me yemen love ke ba liro che ke mesakeli to consecrate yourself isidi susepu ropukitsa odozo chli di utse ke mesakeli susepu ba leviko kepo hidi dinu u ke penyo fa Israel me ko ki ham hidi pusha ai Jehovah ni ke penyo fa zo chala sala ni cha ke mesali di mesali chi ai mesazo chala consecrate yourself therefore and be holy for I am holy Leviticus 11:44 Israel ko bu ko cha ke mesali mo sho ke cha Jordan ro che phi ke chum ho za ko cha ke mesali mo sho de mo hawhaliro zievoko girbi pubamo it is not just a call for the priest diti de kobu tu piga go girbi pubamo deri Israel me pe te go ki puba ni go cha ke me sanichi u ke pe ni fe po themi ko bu me sa ke cha hawa chaya ibri me dienu cha ke me sa ke cha hawhaliro consecrate hawhaliro to be set apart isi chupe krikeli ke da pe krili ke ta mori khapie pe krili ke ta susupu o ke pe ne fe pothemi ko bu utsa ke me sani ji isi ke cha holiro ne tyo ni khape krili da ni ji ni tho ni chupe krili ji ke cha ha pu ba mu o ke pe ne fe ungom ha tho chse ke to o ke pe ne fe pum ha tho ka sa chse ke to ha themi ko pothemi ko utsa ke me sa ke li gi nu su su chse li vi Israel me ko ke luje no mo voli rom ha ke kanu ko pe hu ke was sunguli yura hianu ke to ki katse ke ro ke che kem hi deri pele mo ke che unbelief how hari ko pe hu ba ke chunguli do doubt ke penyo fa susada zo me Egypt no we ke te go ko mo me ike che compare ke jo vi ko be ke ma zodi no ke nu do ba ke da ko nu me ye ke che anger nu me ye ke che panya para ke che ke phuma do di che ke cha ho ha uko perula la ke cha uko Israel me ko ke lu ne su sunguli musla uko u ke pe ne fu the jao prapyo ko vi chli da li ro ha ko ha pe tenu uko to ko ke lu phusdi uko ke phuma go khawadi nu uko khatsi bi ni pu chli mo she ke cha
to be fully committed to God. Uko sunu pimor so kecha sesunguli. Isaiah tu te ponu mohashaliro uke penyefe Israel me ko se ke phuma se ye isidi ukopu ke jo ke mopie upie chekef ye me ko isi podire se ke chepe Israel me ko vachasha Jehovah khawa ke taimi ko Uni umet dochdi hapori ke fesi tomo ke tami ko isidi pu Isaiah tu te po kuso dieno uko sesunguli do Rebellious nation, wicked nation, sinful people, people who forsake the Lord. Isidino pie uko vatasha. Mo uko enu uko roshogo chabi uko peno fetzekeba. Isaiah tu te ponu uko mohashinler sesunguli. Uko ikachatsaba, rotora rigo chaba, kurino go sevodi du kripie, te jepe kripie roshogo chadi, sacrifices and offerings so Torsos of Israel miko. Dere uko meluwe ke penyo fuze potu bamode. Sala uke penyo fue pukecha anyede isi. Anyede. Uke penyo fue ponyede isi de. Nyoko roto richigo shugo keme tozo. Isaiah tutepo kuso kerpo kerse tsu nungulido. Ke chach pieces of shiri. Renlian ho uke penyo fue haidipu. Niyo to ka chatsa pimazo shi aran lian ho niyo go rosogo am hozunu ker zede isidi su se pusha Israel me go ke penofom hozunu puma pishe ke chala ha ha pusha hat to ke kratsha nan jogo ke kratsha mo Israel me no go liro uko political life social life but to liro vodi uko nan no ke fa maya mo sala uko ndam ha ke kratsha there is sunu tejaba mode Musala ke penyefe ukobo ko dozo tsege chunu chake se ke niuliro nie ko cha ke mesanichi consecrate yourself isidi chasha uto ulan huba liro uto umelunu umengubo badi suso hosi je liro ke mesan ke penyefe ucha tashmoda le ke visu singuli musala tie uto tseke mesasidi uke penyefe ke mesanul hudo ke cha ukosunu ukashmo sho ke tibo vor ukotsoba uke penyefe be udonu uke lunu poma to ke jansu se chashada liro wetie u consecrate chele dinu poke mesa chatanul hushmo shde uko vonge ta ke lu Israel me ko ke lu mi ke chabonul hu balivi ma wa leba ke ki ke hu ke Kraba mo Nagaland liro ke hu liro presence of church how liro dominant seya ke hu presence how dominant toya ma ke kanu ke hu voices kori baya ke changuli mo su shi nan ma to ke kratsu ya ke che utos su ufba uko social events ko nim hosul liro ma ke karbe society ki za de shi ma ke kratsu ya ke che uko su sunguli vi mo re sorkari ke se nim hosul liro de ti de ko ke kratsu hiche kratami hiche ke krase party hatsa ke che uko se singuli vi economy za de tie generation do innovative sama ke che teli the za de zo shiri ke le ke vi party hatsa pizo ke che su singu baya de vi ke tu volume ke ta uko su lesson mo she den there seems to be no fruit of goodness ke vi ke dia tro ke mi tro siwe zumo ke ta ko su puli vi mo ha vodi utho ke tsoba is our effort to please God detestable before him uke penyo fo ni sudo di te hetse ge zu pon ho zunu ke zeda mon hie uko nan ma to go tsege zu no uke penyo fe pon ni da mo pon ni ba da mon hie ke tsa ho no utho ufba tie utho utse ke me sani mo ke so tipo de we umelu uke le ke me dogonu udozutsili di chikame sali di uke penyo fo ke me sa jonul hushmo so ke tsa uko se singuli so la pole romiko ke kini ponu ke pelemi ko chisa ni mo ho kapie pe hiro to tsali chisi offer your bodies as a living sacrifice ni mo ho kapie pe hiro so potsali ji me sa ke tsa ro so potsali ke penyo fo tsali chisi mo ho nu ke me sa pu pe to ba ke tsa uko se singuli tie uke penyo fo ke pelemigo uko mi popo ke tse tie uko tse ke me sali ke uto uke lu ha ofsidi utse ke me sali ji ni bubu pom ha to ke jasu se tse do liro utse ke me sapi pot tse ke le se tse le ten ja yesu take the step of faith and wait on the Lord ke pele pichao pieshli ji sidiu ke penyo fo femershli ji
kuso teni nunuke di kir die zaki uko susungulido. Take the step of faith. Kepele pichao pili sidi ukepende pe feshiji. Zievo miko dieti diekobu pili di uko toshimo shude. Zu poto pokaren to overflow tsuzo shiri. Poke kore sezo shiri dieti diekobu ke piegoe. So sa per hepimo shaketala uko covenant to pili di zunu lesomo shaketa mu lekechur bimo leri thalichi isi stand right there isi dipu zu muhoshuliro kemere thorzo zukechala ukori kenudori talivi micheri talivi deti dekobu meholichi isi look at the ark of the covenant isiba susumoholie nietsu kemesanichi isi uko chekemesashde Deri seni hat zomo kita sesungguhnya kepele nunu pichau piasmo shaketa. They need to take the step of faith. Hi pie me hoge cho putu balivi. Lu putu balivi. Deri diezenu kepele pichau sus piasle moliro. Uko kepele revesunu. Uko toki hele modale kivi sesungguhnya. Kuso tethanu. Siro noe dieti di kobu. Ke pie zievo ko ki pushido nieko Jordan ru zke volite Jordan nu si thalie tingi denu go ike chahaya parlimude when you reach the edge of the Jordan's waters go and stand in the river isidi ke kradino sus pusha ker ke voliliro tolelichi sidi zunu thalichi ike cha sus pusha mo they need to take the bold step of faith. Tepu sede uko pi yabe gerun susum shaketa susumuli. Mo uko sus pieshali liro uke penyefe tsuto ke bam hat tosus tsudo. God will do what He is planning to do. Mo uko miracle susumun liro. Bold step of faith. Tepu di picha sus piemor shaketa susumuli. How haleba ke tsali porokraba. God will make a way where there seems to be no way. Chabamo kataunu ukepenya fe chao chashido isidi zali sikechapon bagecha horakaba. Kie ukepenya fe God calls us to take the step of faith. Ukepenya fe tie kepele pichaho pigeto sunu ukeba ukucheba. How it can be a very difficult situation. Po situation rest sekechaponu. Sikechobonu kepele pichao pi shomosoketa sikechobo chidalivi tie ukelhunu direction ka saponu piketo hawe kepele pichao pi morsodalivi or it can be your personal struggles miliwe pokere zumuseke baunu kepele pichao pi morsokechobori dalivi kuso tetahoha u encourage keshu Ubu ukepelenu act out in faith. Ni kepelenu sociality ketrahonu ucheba. Ukepenyefe ukipu keshe sunu. Dieze tsukeshu ginu. Ukepenyefe pomhato tsugeto chabiu krashali viba musalati picha susu pishamosho keche ukosesumuli. Kuso tepenu Joshua temiko kike muli. Joshua temiko kike muli di hamidi pusha. Penyo volie isi. Penyo volie di Jehovah ni ke penefo dieko renalichi isi. Come and listen to the word of your God. Penyo volie di, po penyo volie di ni ke penefo die renalichi isi. Me ho ke churi me yezo. De renu ke churi samor ke cha honuli. Mo kusoker no Joshua hakini hachakini metsmi chidi pusha. Nieko hanunu rituya ke ja ke penyefa nieko donu ba ke chasili dosi. You will know that the living God is among you. Ukoy penyo voli di renu ke shiginu ukoy susu sili do. Ke penyefa hiketo ke penyefa nieko donu ba ke cha wasu pusha. Israel me ko to voke to ki zunu liro temi seye ke krike cha ke kraba mu ukoenu te hori ke krike cha ke kar sopaya deri ukoenu utche ke mesali di leke chen he rike to ke penyo fe Israel me ko ke penyo fu ke cha temi ko sili do isi mu ukobusu su sili ke to su pu su affirm cha
Keniu liro rike to ke penyo fe Israel mi ko zeke to we ukom hojere pidi ngum mi ko hosdo mu ko ke le khape ko tsdo isi mu hanu seye teni pu seye teni za tushe Canaanites Hittites Hivites ko za pushe mu seye ha ko mo shiliro seye teni ha ko haliro Catholic ke we num ho bo ze the wicked nation isidipuya seye po josho segeche grill segeche seye po uko ke phuma ko seje mo Genesis nu ke thoker pengu nu pukeche uko ke phuma po level po nu khotso da liro uke penyo fa uko wipe up sa do isidi seketso pubeje uko ke phuma bu uko ke phuma chzu zoli sunuru dile modi ke phuma chzu khori ke phuma kho po level khotso da liro uke penyo fa seye ha ko pe kalo tsuwado po punishment po sheja ka pe ko tsu do sidi pu mo po tiu seye ha ko la reward tsu da je ke che uko se singuli vi mo uke penyo fa Israel mi ko pi seye ke ko teni po jo sho se ke che teni ha ko pennu ke sha ha pi ke to sla ha chi ke to we Israel kom haki pori go to pidi tsilin zege chla o ke penyo fa po to pidi su se chse do isidi su se pusha kuso ker po no go se singuli do mo o ke penyo fa ngom ha to tsike sa ho ha temye pe tebu sike to la Israel me ko se ker ke ni ko pe tenu representative po po ke cha ke sa kuso ker ke ni no su singuli do o ke penyo fa po to chse do mo o ke penyo fa tsike shom ha to ha me pe tebu ngudo mo ke ngo kheko we ha o ke penyo fam ha to ke ja ha ja puchu do ke che po testimony po witness ke do se singuli ni pu di ha pe Israel ko kipusha kuso ke di no mo shaliro temi ko dizi chse ke ta se singuli o ke penyo fa di pelle ke se singuli musla o ko shirley o ko razu chunu o ko shirley di to se de they got up and they moved Surely there, sidi ko toshde, de ko repimo, uke pene fodiu uko hoze repike ta sisunguli, and that is faith ke pele liro how hakeche sisunguli. Kuso kir soru no kir mohoshaliro, ke pele how ha dizi chshada liro, ke pele pichao pishada liro, uke pene fodi ham hidi pusha, zu kruker ke zko krusamota isi. Zu pu fere sediker ke jugo krusamoda ke che susapu Adam ke che nadiu ke cho kap thada it stop flowing di krusamoda kap thada isidipu mu da the jiwa ike che dicha se susapu completeness hapo muli ko chunu krusamoda kap thada mu da the jiwa da pachai no zu krumo togeda Mukeru somageta sismuli. The water receded. Malker tefu ukom hipi vodi ngutsole ke peso tatinu zu khatsi ke wa sismuli. Uke penefa miracle. Uke penefa ungoma totsike se. Mu hauha ungoma totsike se susubimo. Deri Jordan ru soke shiginu uke penefa potemiko ki affirm tsike suliro. Nieko ke penefa Jehovah nieko zetiozo. Uke penefa po presence affirm tikesha susunguli. Tie ke penefa uko ke peleno me misha morso keche uko cheba. Bueno prakesha diesus gino ungom ha totsashli givi all the extraordinary things in an extraordinary way. Let's zolenje keche ha to ke penefa chashli viba deri uko kepele pichao pi mo ke chese singuli ti che ha bu nzu shi ti che ki ri ti che ha bu ne ne die zeno pichar kruzo ke cha piesa she ke cha ti che po chlie ten ne ke cha ha uke chawe cha ye di mo po thalao li ro uke pe ne fa ke la ke she su se sikili experience God's deliverance kuso ker pengu ne ker tenie zakim ho shli ro se singuli do Kuso ker pengu no moshiliro zukru re thoma ke cha pokepum hu pete vu ba ke ta se pusa salah haliro it described the impossibility from human perspective temi ki tinu chili re ke cha temi ki tinu lele re ke cha susu tasha significant obstacles
ubo mi be nguzo ke cha chakani ke ta susunguli deri utsha ke me salidi ke pele picha susu pishda liro u ke penyu fe chiliri ke cha chau krashia musidi poteme ko bu tu palia ke cha ko susunguli u ke penyu fe pom ha tho chish de da liro chili rin hie ke cha gori u ke penyu fe so ko se pete cha ke me jishdi u che ke bago cha ke me jibi chakrashia ke cha susunguli God's presence goes with us this year. DJ Hori uke penyefe uko zela voshozodo uko mi poke tso bununu umeseu ne liro boy chili viso ke tso peledi susu trustedi ukashomo ke tso smulie DJ sedekele honu we begin this year mu uko homie vogeta DJ la bugo tufudi tome chezo ke tso susu krashba we may be carrying our past baggages Una bunum haki cricket a dafedi teshbedi teacher how said the lashmichi. Homilaniro, it can be a challenges of ill health. Chirpu get sick in the susutufedi teacher how ha probably michezo. Homi would put her for the teacher how has said the lajumokishi. The baggages of strained relationships. Kepero gets on helium getcher la bususui to futudo. Cricket Samuelaniro, it can be a confused vocational decision. Ki get up chada a pepinissimo bade, is get a laburi to futulivi. It can be unsuccessful business. Little so much a crelimo, get cow shoe, papricha crelimo get livi. Homianiro, teacher how it can be an unplanned retirement. Papari lemo body teacher how umhatonu release a tea, kita, it gets a laburi to futudo. It can be failures, disappointment, perhiki cricket baggages to fudinu. La buha ko hatu fudi ugo tiche how ha bracket sabamichi mohago mohosaliro uken hur ve how we tedze fairy tale story mogecha fairy tale goliro it always end up in a good story give you no pathala chlia reve how haliro hapeteri vitsi mogecha sikecha kel hur vebo sala uke penye fudi chido ugo challenge shake bauliro uke penye fudi chido uchike bauliro Rila poki vori pomoholici, rila poki vori di pomoholici, pokre merilici, transition how hard to vogechenu, redi religecha, crookreke mo town to vogechenu, seek mo town to vogechenu, ukepene pomoholidi, pokre meridi, pomsime zishaji, ukepene fe, uko zevori, tisoja hoa prasha liro, uko tie, Jordan riket hadi keru mohoka bakim hedinu. Uko tie ucheke bago mohodi michi bada gets shiwe uko toki healing zo get smulie deri gepende fediu Israel miko kivodi nego razuchunu no to sedeshlichi isike chunu uko comfort zone no bada mudi zje znu pizhe uzu fuda de shida de kada de get mohoke ba kiri diti de kobo hodzre pishe ketala hiu kape gepende fu moholidi Kepele pichao pidi susu medziliji. Sede kasala ke shahonu, po chatao medziliji, po kel hujo, po kemesajo ne, mesadin hushniji. Ukepele hauha, stretch out sasashiji. Stretch out your feet, kepele hawa kesha susu miyasashiji. Nipu ke ukala kesha ukosusu silido, mungulido. Dieti diekobu, zasi po chedi Israel me komhazunu toya kajao, Jisu Christai, susu chatishidi. Emmanuel uchadi boy tivore mu ukepenife Emmanuel tie uko zebade muslanunu ukom hiupie Jisu Christa me holidi boy uzet tokichu no posime dishlichi utsa keme saniji utsa kar nushidi uko kihuburi utsa keme sanidi udozo chiliki pokre mer popeledinu kepele pichao pieshlichi podio renadinu uken hu hawa sela vodi pomedonu ke keshali liro potie ungom hato tsegesha usha pragesha u deliver tsegesha uko susu experiences do mo poteja pupi keju prapi uko viechali di unni di uke mercedi huvoli viwi uke peneve uko zeba mo po uko ze toshozo do uko tie chedo puti posidi keze uto kapi nipu tsegele susu chili do nipu di haunu ha honu tie uche kesha susu sili liro we DJ ka sapra ke le honu uto u tsaker nobie utsope kribe ni pu chlin ba musla uko ni pu diu rakrashike Emmanuel
지수 크리스타 우고 제바데 보면 호스디누 보 우제바게 자실리케 파호누 우츠케메 사니무디 부케타케 루케 푸마 라부고 투프디 디지하 프라리디 타리로 니피에 수스 카피에 포펠레 원디지 크루즈 기누 포스코스 페테 벤젤리데 스고스 페테 바비에 츠스데 무슬라 니피우 제부디 지도 지수 크리스타 츠리지 케펠레 피차오 피시케 디체하누 니푸 테자수스 프라비 우비 츠리게도라 우건 니푸 디런즈기니게 미디 베테구리 케제 메츠게 차츠리도 모푸티 하누 우토 카비 니푸 츠게리 티푸 츠리도메 게 차츠리비데 que crie que me sani pu Jehovah disoja que sa teja que sa kwa ngui ke li lam pisiwi non teja kapie uncre mirror ke ba mi ni pu pengmusia teja kapie smie tsia ka jatoi ni pu he kori che do ke pele mi che te mi che di inki voya we he kom ha honu ni pu Jehovah he ke lu ha me sa ti li modi he ke lu ha zo modi nu he kon teja ha kwa prado di nu futu ya li ro che pu ni pu mengmuso ko no cruise ginu Vliede munos goso penjode sala hiko bo cruise ginus goso nipu pesio wali getola no hiko kruhisiji nipu hiko nipu kenu donke cha piutu vdi tombe hiko ketse ken piutu vdi tombe hiko nipu Jehova kele keme do shuro kele mo kemo nipu piutu vtombe die thoke mo mesake mo nipu mhatoko pi he ke thepchdi he pies goso tu vtombe je do nipu hiko mhojunu vor ke cha hausidi hiko khala ke sapienchia nipu no nipu angumejidi chedo akrihisachi akikru krihisachi hekobu nipu mhojunu thalisikemo kelu jogo sedi hekobu nipu non hatho chudo ke ba chakhas chamali ga tolla no achikeme sali akikru chakeme sali che tie nipu hawa nke huwe no nipu tie nke hu hanu no ke penyo fuchli ke tala nipu no tie nke hu no nke pele mi ko ke charin sachi no tie heko nipu mi popo ke cha heko ke cha nipu so prapien ke shahonu nipu che do homie kepele no volio kemo nipu ke nanu nipu pie chakatsuwa dinu kepele no volio motome nipu no susu siba no ngumejidi heko ke lekeme do pe temo hoshidi nipu heko ti nipu hem hozuta lu pike to honu heko bu no pupi ke je teja susu prapi heko vietchali ke to la no heko chathashi no heko ke charan shi pa hono heko to heko tsikar no li re bademe nipu no krus ke kobuleri va pe zishidi nipu no sunu heko nipu te tsupu zie ke tepfuko tsupe zepe zishiji no suko sepen shiji nipu heki zu moho bada di me hori bombate me no che don di no hio chike shikim hi heko hiro gobi nipu gishlali di heko bun me holi ji heko yesu ke dibin gishlali di heko fesile mo ke bau heko bu heko nipu rofun ye ton fesi ke li me chali ke tola no heko krihisiji heko menlu heko ke leke me donu me sali mo to li nipu no che do nipu tap heko ke shiji no sidi heko bu so katji wadi heko katji bin chake li chali ke tola nipu no ke me sarfu bu heko krihisiji heko ke pele pi chapi shike to heko sunu mi che bade me nipu heko nipu vir krige su pi heko vi chali na bali nipu no sala heko nipu cross di hebu ke pele pi chasu su pi dinu he ke pele hari nipu stretch out sidi pele tigele ke hunul hushali ke tola no heko krihisiji nipu heko unke hu hanu no zaye chake sha unke hu hanu no hathoke jachla ke sha heko su sinze ya mu heko ngunze ya sala che do nipu nteme go chake me sali chi no sidi nipu no heko tonu hatho su chla sa chi ke tezie te teruza ye beten jashidi Jesu Christ hakili zune chasiawe kepenyofabu uzetuli bomhasibu uchatali bobu urke diozoli o kize telano tadiku hidia se kepenyofabu uzetuli tadi hause o kechawsidi kize kelidome tadiku hidia se pedikize
ke penyo funu neu poe ke sienu nu unye pu jisu super hila ka su te ko ke fe ke jau u zieginu ke chachie die chi die ko ke leubu ha ke hu bunuri nie chepe vi tislie siro nie po me do chlie do mu jisu krista ginu nigi pom hingu ki pu niu chile di ke chachie krista bu zaye chikliu chche jisu zanu chayawe amen bali di ke pesi ke zati bo sele do ke ni ti che ke sa se pette go ke lula sia che do ke penyo fa diu no sigilim hedi ni pu bu ti che honu go cross di go peteri po me ho si ba ke lie u tho u che ke me sa ke lie mu ke pele phi ha pili di u ke penyo fa ke kromo ke la ke lie su ha ngu ke li ti che bo che thina ke riu li ro vor ga je Saturday January za se ye ke cha za ti che hola ke ri tho ba do sala ke hu pete bu ke cha za han ye la vor ke ze ke cha nu ke ko thos je ke se ke pe sila se ya Saturday du pa the thaki se de mo baro ke cho ke cha ti se do mu han ye di kon go ke 30 ke cha tiu ta se do se vor ke Sunday hili ro January za die holy ro a ke pinyo fa die se vor ke za se do mu han ye ke ti cha ho hala u ke hu yu bi si di bo se ke za do mu han ye krta ko lak theja ke cha ti bo ba do musla ti che ke sau nu term how nu pet ho ke se krta ko pette ko tho board committee ke kri ke cho ko pette bu han ye vi so ho ba di vor ke cha le li je ke se ni ko pe sisia han ye revener chele bu u ko petela mu ke kri mer krta ko la theja cha su do mu han ye communion service ni pu he sa ba do seuli ro herald issue parvade mu ni ko Christmas tiu nu bali mo gata ko pa ka jigi pilivi ho ka su se ka za sia pe ka se zo ba mo de deri ko ba lo sala ni ko pili ko mo ko herald issue ha pili je desktop calendar u go sia ga ja ho hari parvade mo hauli ro u ke hu ti cha hola u go thim mu u go program ke kri ke jo ko pette ba musla u ch pette bu desktop calendar po presage ke se petiki chasia ugo holy ro fundraising la so mos la pokos price your be charge ya mu 150 nu zeba la package gi psg uke hu program ke me yego ko tho ke kri ge zo sa si year plan ke kri ge zo pette hanu ba sala ni wa ho pilidi sevo kin khabali ro ke hu program ko ri khabali vi chabali vi mu sala pette bu psg ge se chasia thela tholi ro che do ke hu sie new year picnic khodi ki gwa ma ground no ba do mu age group ke kri ge ko petela thenu ko lari thafu ko lari krisar chu ko lari urge ke kri ge ke se phebe ba ho musala peteri ke kri wada modi ke hu chi li ro meja picnic nuri ke ko thop phela se je ke se pette ki chasia ti do ke shonu ke pe ko ke se pette pe zie ke pe nyu fu bu ja bie pette ko che